Iko mboma? Iko Njona kia toshe huko. Yesu. Ona badinyi na meza. Bambi. Mama ina meza mboma kabambi. Ina meza kabambi. Nyoka sinarukaka. Ile nyoka kwa bulozi. Ame. Wone lete ni mboma kutoka kule. Ya ndani sinjo ile ni mboma. Ame. Isa meza nyoka ile zake. Kisha wewe moto. Kisha wewe mtu uko nini? Kuna kumeza tu ndio. Yeah, hizi meza. Hii ni na meza bebe. Hey. Ndani shakufa one mboma gishi niliwapata bali. Kabambi pata hivi bali anauza meza mwenzake. Yesu. Ile nyonya konda rere. Yesu. Unaogopa? Watu tupa. Kule nako nyoka mtamu naye. Bora bebe. Kokota mukokota lengine itatoka mshikokota. Tutengenezea ndani tukule. Ina meza ya kabambi. Ile shakufana. Ya ndani ya kufa. Ya ndani ya kufa. Mbani hofu. Yesu, imbale. Isha kufa. Ndio, iko nyoka yenye nakula kingine nyoka. Hiyo ina meza kingine nyoka. Kabambi vile meza taki toto bali. Wale kile kingeliaribikia mtumbo wake chocho chakula kia masi. Kingine nyoka. Ina meza ya mboma badie mwenye Charles. Bashaoza ta. Ina meza kingine nyoka. Kuma nyoka yenye nakula kinyoka. Shakufa. Kurya inzoka, udukoko n'ibindi binyabuzima bito ni umuco umaze igihe kirekire ku isi kandi si ibintu bidasanzwe nk'uko bamwe babitekereza. Ubu buryo bwo kurya buzwi mu rwego rw'ubumenyi bwitwa entomology, cyane cyane igice cyabwo kibanda ku kurya udukoko entomophagy. Abantu barenga miliyari 2 ku isi barya inzoka, cyane cyane mu bihugu byo muri Aziya, Afurika na Amerika y'Epfo, aho zifatwa nk'ibiryo bisanzwe cyangwa se by'agaciro kanini. Mu mateka ya kera abantu ba mbere babonaga inzoka nk'isoko yoroshye ya proteine kuko zari ziboneka ku buryo bworoshye cyane mu bidukikije mu bihugu nka Mexique, Thailand, China ndetse no mu bindi bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inzoka zari zisanzwe ziribwa kuva kera kandi zikomeje kuribwa n'ubu. Hari ubwoko burenga 2,000 bw'inzoka ziribwa ku isi, harimo isenene, inzige, inzoka z'inyenzi cyangwa se caterpillars, imbwa zinda cyangwa se termites n'udusimba two mu bwoko bwa beetles. Mu Rwanda no mu karere isenene nizo zizwi cyane kandi zifatwa nk'ifunguro rihambaye mu bihe bimwe. Mbibutsa ko isenene nazo ziri mu bwoko bw'inzoka. Ku bijyanye n'intungamubiri, inzoka zifite agaciro gakomeye cyane ku buzima bw'umuntu. Zikungahaye kuri proteine nyinshi zishobora kurenga 60% by'ibigize umubiri wazo. Zifite amavuta meza, ibyuma cyangwa se iron, ubwo harimo calcium na zinc. Hanyuma ibi bituma zishobora gusimbura inyama zisanzwe nk'iz'inka cyangwa inkoko mu rwego rwo gutanga proteine. Byongeye kandi kurya inzoka ngo bifasha mu kubungabunga ibidukikije kuko zororoka vuba, zikenera amazi make n'ibiryo bike kandi zisohora imyuka yangiza ikirere ariyo carbon dioxide ku gipimo gito cyane ugereranyije n'amatungo manini. Bihuzwa n'igitekerezo
cya Sustainable Development kigamije guteza imbere ubuzima bw'ubu budahungabanywa ubuzima bw'ejo hazaza. Ubu buryo rero inzoka zitekwa buratandukanye bitewe n'umuco ndetse n'akarere. Hari abazotsa, abazikaranga, abaziteka mu isupu cyangwa isose ndetse n'abazumisha kugira ngo zibikwe igihe kirekire. Mu bihugu nka Thailand ushobora gusanga inzoka zigurishwa ku mihanda nk'ifunguro ryihuse cyangwa se street food cyangwa fast food, mu gihe muri China zimwe zifatwa nk'ibiryo byihariye bihabwa agaciro kanini. Mu Rwanda cyane cyane mu mujyi wa Kigali isenene zigurishwa cyane mu bihe byazo kandi zigura amafaranga menshi bitewe n'uko zikunzwe n'abantu benshi, nubwo si buri wese uzirya. Hari abazifata nk'ibiryo biryoshye kandi by'agaciro. Nubwo bimeze bityo, hari imbogamizi zijyanye no kurya inzoka. Imyumvire y'abantu bamwe iracyabangamira iri terambere kuko hari abazifata nk'ibintu byanduye cyangwa se bitera isesemi. Hari kandi ikibazo cy'umutekano w'ibiribwa kuko si inzoka zose ziribwa, zimwe zifite uburozi cyangwa zishobora gutera indwara iyo zitateguwe neza. Byongeye, mu bihugu byinshi amategeko agenga ikoreshwa ry'inzoka nk'ibiribwa ntarasobanuka neza. Ku rundi ruhande, ejo hazaza h'ikorwa ry'inzoka hasa n'ahari icyizere kinini. Imiryango mpuzamahanga nka Food and Agriculture Organization ishyigikira ikoreshwa ry'inzoka mu kurwanya inzara ku isi. Hari gutekerezwa uburyo bwo gukora ifu y'inzoka ishobora gukoreshwa mu guteka imigati n'ibindi biribwa ndetse no kuzikoresha mu kugaburira amatungo. Mu gusoza, kurya inzoka ni igisubizo ngo gishobora kugira uruhare runini mu gukemura ikibazo cy'imirire ku isi, kubungabunga ibidukikije no guteza imbere ubukungu. Nubwo hari imbogamizi zishingiye ku muco n'imyumvire, bigaragara ko inzoka zishobora kuzaba igice cy'ingenzi cy'imirire y'abantu benshi mu myaka iri imbere. Ngayo ngicyo icyegeranyo twari tubafitiye ku bantu mwenshi mwagiye mutubaza ngo ese kuki abakongomani barya inyama, ndetse ko bazwi no kuri terime inyama ni nyama. Uriya abakongomani bakunda kwirira inyama cyane ku buryo batajya bapfa gutoranya. Rero inzoka impamvu bazirya ni ibyo ngibyo, ni amaporoteyine abamo, kandi twabonye ko ari inyama nk'izindi, uretse wenda ko ushobora kugwa ku nzoka itaribwa cyangwa se iba ifite ubumara ikaba yagutera ikibazo. Ngayo nguko rero, niba hari ikindi cyegeranyo mukeneye ko twazabakorera, mwaza kutubwira hasi muri comment cyangwa se mukinjira muri group yacu tujya duhuriramo tugahana ibitekerezo. Hanyuma kwinjira muri iyo group nta kundi, uragenda hariya hasi muri comment urebemo link na pininzemo, uragenda uyikandeho urahita winjira muri group ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma tuzajye tubasha gusharinga ibitekerezo bigiye bitandukanye kabisa. Mukomeze kugira ibihe byiza rero. Ibindi byegeranyo ndetse n'andi makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda dutambutsa hano nakagaruka.